Sanibonani bafethu, ngithembe ukuthi-ke niyaphila, ngikubingelele ngikwamukele kuyona-ke le channel. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel, ngicela nje ulike ividiyo, usubscribe kwi-channel, ungaphinde-ke futhi uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi-ke uma ngiphosta ividiyo kuyona-ke le channel. Bafethu, ngizoshare-ke iy'ndaba-ke ezingemnandi for abalandeli-ke be-Orlando Pirates. Udaba lungomuzi omuhle Khanyi from laphaya iqembu elilaphana-ke kwi-Motsepe Foundation, umdlali-ke lo oyi-top goal scorer kuyona-ke i-Motsepe Foundation. Phambilini kuye kwavela ukuthi-ke uyi-target ye-Orlando Pirates, singabalandeli bebhakabhaka besithembile ukuthi-ke mhlambe i-Orlando Pirates, umuzi omuhle Khanyi-ke ungomunye wabadlali i-Orlando Pirates-ke ezobasayinisa. So according to laphana-ke intatheli esiyithembayo laphana-ke uLawrence Khondla osukwinikelwa izolo uqinisekisile ukuthi-ke umuzi omuhle Khanyi iStellenbosch FC sesimhlwithile. Kubikwa ukuthi-ke umuzi omuhle Khanyi usayine-ke i-contract ka-3 years neStellenbosch FC, okusho ukuthi i-Orlando Pirates-ke isiyolala ngenxeba ngalohlanga lungehlanga. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngolethele-ke ama-transfers kuyona-ke i-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu kasibambe la, nisale kahle.